Meto nga kabalen ning pepasaw king Kapitolyo kay bat nang may hold ning bangke ning meteng kapamilya king freezer ning ospital. Ay ni report. Emosyonal yang pepasaw king Kapitolyo Christine Castro kay bat na kanong may hold 5 aldo king freezer ning meto nga ospital king Angeles City ing bangke ning kayang tatang amete pauli ning sakit. Minuna daneng sinopa ni Christine dina Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda bang bayaran ing hospital bill. Inyamo, eya pamuren dininan upaya na ipalwaling katawan uli ning kulang king bayad para king professional fee. Agpang king pamilya, may nyawad na lakanong promissory note. Inyamo, tinanggian lakanurete uli ning alalang abyeng collateral. Agad yang kinimot keti Governor Pineda at reneklamo ing ospital king Department of Health. May kisan metong yan naman iti bang bayaran ing mitataga na balansi. 4 na araw pa, ayaw i-release yung patay. 137,000. Wag mo sasanayin itong mga ospital na to. Lagyan mo sila ng warning. Hindi naman nila pwedeng 4 na araw yung patay. Hindi niya binibigay sa family. May release na po ning bangke at masalese na mo namang apalibing. Agpang king Governor's Medical Assistance Office, tuklo na la king 338 kabalen reng asopan at migit kumulang 6.5 million pesos ing ada king medical assistance. Kukulay chay Governor Pineda at Vice Governor Delta king publiko na tambing lumapit king Kapitolyo nung makaranas kalupang sitwasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen, susuyo.